A prilikom jednom od tih razgovora gospodin Palmer je bio onako malo ljut, isprovociran mojim insistiranjem na principima zašto Bosna i Hercegovina ne može biti normalna država kao i ostale, zašto ne možemo govoriti o građanskim principima u Bosni i Hercegovini. Čovjek je na kraju rekao, pa nemojte nas više, gospodine Nermine, time opterećivati. Mi dolazimo iz građanskih zemalja u kojima je taj koncept prisutan, ali u Bosni i Hercegovini vi nemate dovoljno glasova. Ovdje ljudi glasaju za nacionalne stranke. To smo pričali i u prošloj emisiji. Ali šta je onda? Onda smo mi napravili jednu analizu. Sjeli fino, napravili, okupili sve opozicione stranke iz federacije koje imaju zastupnike u državnom parlamentu. To je više od 400.000 glasova. Ako njima dodamo i DF, za koga sigurno znam da ipak nije za ovu priču izmjena izbornog zakona, to je skoro 500.000 glasova. I ja sam u posljednjem sastanku rekao gospodinu Palmeru, sad gospodine Palmeru, ja dobro imam 500.000 glasova. Pridružit će nam se i opozicija iz RS-a, sjedili smo s njima i oni su se pridružili.